Mačak ručak. U selu Roza Koza na adresi Nebeska 1 stanovao je dječak Dan. Danu su ljetni prolazili dani u tandemu s mačkom vani, a mačak je bio ručak zvani. Najmilija bila im je igra moćnog orla i brzog tigra. A ručak, koji je to bio mučak, u cik zore trk, znao je da će kod mame Nene najbolje omastiti brk. Mama Nena tad bi otvorila vrata i primila ručka kao brata. Uz djelicu malu nalila bi mlijeka, koje rado piju i Dan i Danova seka. Sit bi zatim izašao van i čekao da se probudi Dan. Ručak! Vikao bi Dan poslije doručka strijema i tražio pogledom gdje li mačak ručak drijema. Spazio bi mačka jutrom nakon svake noći, ali toga jutra ručak nije mogao doći. Gdje li se krije? Kakve su mu na umu igrarije? Pitao se Dan već pomalo žalostan. Ručak si lovi ručak, bio je mamin zaključak. Ali odgovor nije zadovoljio dječaka. Pa nije mama rodila bedaka. Krenula je zato noga đačka da potraži svoga mačka. Šuljao se kroz vrt, polje, virio je gore dolje. Razmicao daske grane, pronašao bijele vrane. Lijeva desna, potraga je bila neizvjesna. Kad li ono, čekaj malo, nešto je Dana kopkalo. Jednom je sanjao da je ručak ganjao par lopova Dabrova sa svojom flotom brodova. Mačak je bio kapetan hrabar pred kojim je strepio lopov Dabar. Luka je njegova bila meka, košara, a u njoj deka. Možda ondje ispod police džema njegov mačak ručak drijema. Da provjeri ovu ideju, Dan preusmjeri svoju turneju. Hop cup, pa hop hop cup, pretrči vrt i zaobiđe stup. Hop hop, pa hop cup cup, u košari ugleda divan skup. Mačak ručak brižno gleda 4 mačića boje meda. Privili se oni u svoju majku i tek tada Dan shvati tu mačju bajku. Ta nije ručak nestao iz inata, već je njegov mačak postao tata.